DFTV. Tunda Juhudi. Ya amahoro y'Imana bane namwe iyo ndamutso kunda gutanga imisi yose ndabashimira kandi gukanya keza mutijije El Haddad Napoleon kuva muri DFTV muri channel sham Love and Stories lo muko mubibona sindije nyene nta utamba yorera mwami mubaza ibibazo byinshi umusindi kumwe n'abantu batandukanye aho mpaka ari umuza kidondora ndabona ndi kumwe n'umuhungu mwe cyane karibu sana asante Echa kidondora atakuze nyene ndi kondora nande ni El Malakai Malakia Malashi Malaki atakuze kumenyera kugikira nini atanze bazobaramenya ngo bataramenya bro urumva ko ariko bikeneye ko bakumenya kumbure bazakapera n'ubundi umwe mu raperi bashoboye kwishura bifesi indirimbo yise itamo uri makosa ya Biblia wisomka ngamo sashi ndabona muri musore mfana wa Real Madrid ngira asha so boy karibu sana mwana abatakuzi nabo bone tukuna Red Bull uba uri mana Red Bull kujya zina fera Red Bull kumba fana uri kuragira rasi karibu sana Red Bull ndikumuna mbeza hano kazina ta chance atano ya tuvuye ku ruhande nongahiru byo bwanje ndasundi musore nongera mwerukireko nawe atakuzi umenye kuturi kumwe nanje no musa the ghost rapper Ride the Lamb Lotiel the beat gospel gangster Chameleon ladies man a man's lady those are my nicknames ladies man a ladies man gospel gangster gospel uboneka ko mengure merimana cyane ariko ladies man bakobwa abakobwa mugabo musambanyisha but a man's lady okay ndumva biratahuritse gato no musi turi ngaha ngambye amazina atamenyerewe cyane nagira ndabaza akabazo kamwe umwe wese arashobora kuronka akanya ko kunyishura uko umuntu yiyita birashobora kuba bifite influence mu kumenyekana kuri uwo muziki ubona kwitwa Red Bull witeze ko umunsi muri Red Bull muzohura na company Red Bull kubera witwa Red Bull guti no musi Red Bull yakira Red Bull bon abarapa benshi canke umusanwa wese ashobora kuba gukunda igikoko abona ari ashobora kwinspira igikoko gifise inguvu igikoko cyangwa igikoko cyashobora kwinspira rero ni inspire Bull ni toro c'était kuri jewe ndabona ko ari igikoko gishobora ni kwinspira kandi vuga n'ubushobozi kwita intambwe kwita crocodile bikini bikije Bull cyo gikoko mu mengo uramaze kubona Bull just muri TV n'amaje yayo adamaje ya Bull rero nk'abankunda Red cyane ndakunda irangi ryagurije sana ko no musi mura takintu kimwe cyaruje wambaye iboka ngira yose jawe ushobora nko gukunda umuntu simugendana misi yose ushobora gukunda kala sinotenda yambara misi yose par exemple nambaye jezi ya Real Madrid je suis pas fan de Real fan wa Barca yangusha njoo mara sikusilika ningaye na kuona wewe ni wetu rero ndi kumwe n'abafapero bane abariko murakurikirana DFTV nkuko twama tubigenza ihangiro ryacu ni kugira abantu bamenye rap ni hip hop ni ico Twitter rap music side cyangwa se hip hop culture abantu bamenye umuraperi abantu abayeho gute canke rap ni iki muri rusange uno munsi ndi kumwe n'abafapero bane bose bamaze kugira ico bakoze muri uwo muziki ndabona nohera kuri Riderman iyo bigufate izina ryawe narivuze nabi ghost Ride the Lamb ni lamb hapana man Riderman ni wo mu Rwanda unani Rider Lamb cyangwa ugakoresha ghost rapper le tireur de beats neza ko izina atari cyo kintu cyo tuma utantahura cyane ko ntahuye ariko nabadije no munsi muremeza ko bariho influence yuko umuntu yitwa umuziki namwe wo n'izina rimwe byoroshe kumenya n'abana ibihave biba bimwe bya CDB none wona we nawe nta kuntu wari ugafata akazina kamwe kugira abantu bakubonye bamenye ati niba ari Tio the Beat cyane mugabo muri sanzu zina ni rimwe rikoreshwa sana mugabo ijya ndo yaruka ni Ride the Lamb abantu benshi banzwe Ride the Lamb mugabo inyuma yunga Ride the Lamb niki
Bon, Rider Lam. Lam is my real name. Hama Ija Rider. I was very inspired on Rider Man from Rider Day. Yeah. Yeah, rumva niwe. Komo namengo umuntu yaguhaye inspiration no munsi bisa n'ivyacanganye. Nawe twitege ko uzomukurikira uce mu makanda yiwe kujya vyagenze kuri yo nawe bijyana. Oya n'ibyacangana. Ariko umuvuduko nk'abavuga mu muvuduko w'inkoko ntuyuza kugira hano hari aho ukibona ko menga yaricaye je tuvuga ko bikimeze neza. Bon, kila muntu abafite uburyo bw'iwakoramo sibyo. Abafite uburyo akoramo ashobora ubona musi uriko urakora mu buhe buryo bwo kudutangaza. Bon, jewe nk'uko bisanzwe benshi barabizi cyangwa barabizi bafatiriwe n'amashuri mugabo nta mwaka uhera ntabahaye ikintu abizi na ndatemeruka kubaha akantu kameze bien. Marakiya nawe ati jewe sinkunda no gutanga ibiganiro ko mbona ata support turonka. Marakiya umwanditsi w'indirimbo intaye mu gahanga wishyuye bifesi kumbure kubo bataza amajambo amwe wanditse n'abantu tutametiriza bibiliya cyane bashobora kumbwira nk'istari nk'itanu wanditse uvuga uti hari amajambo hari umuntu akunda kwandika kumva ati ntahura inkuru gututsi ukamenya ati kana kajambo shatse gashike ku nyota uri kurayumviriza umbwira nk'amajambo atanu akomeye wanditse muri ryandirimbo cyane byaza bitwaye mwana gute yurandika avugira ngo ntayo wibuka byantwaye iminsi ibiri kandi ijambo ryose nanditse kuri je ryari rikomeye. Aya abantu bakubwiye ko akomeye cyane. Abantu bambwiye bon narazi mu commentaire abantu bamwe mwagiye bashaka kuri post akantu nakarate ryari umugenzi yakashitse ko yari hagira avuze ni karacinga ni ngo abari wo utwigisha guhimbaza Imana nawe ubwawe ukiyikwisha. Abavugira Imana ntabwo babuze kuburyo Imana yohagurutse amabuye ngo navuge. Ubu warafasha kandi basukagenda kumuhagurukira kuri Facebook mu bwiza ashobora kwatiresa ngo bwiwe kuvuga ko agiye bihwisha. Bon, sinashaka ko bifesa basije dijo. Sinashaka kubera imwe mu ndirimbo yatumye nakumenya karagaciro ariko niyo ndirimbo jewe yatumye igituma nakubwiye ibintu z'ama-emission ntabikunda no kuri sije ya Bface nuko sinashaka kugira ibiganiro binini nahatanze iganiro kimwe cyonye naho niko mugenzi wanje yari yabisabye cyane sinamuvuga n'izina ni radio sinayivuga ariko ni kubera yari yabisabye sino sinashaka kubigira buzz ko arawe n'ivyo yari yashatse ko bisubira kugira buzz indirimbo yiwe hitamwe isubire ko aravuga yishuye nde yishuriya indirimbo ya mbere yitwa gute cisubira yabashasubira n'ivyo yarashaka jewe namugi jewe ikintu nkora c'est plus que du game je nkorera Imana cyo tumaje ngusora gake sora rimwe mu mwaka bishobotse kabiri mu mwaka ko iki sindayifata nka game it's more than a game ni gukora cy'Imana sindabigira ngo rikora ngo ngire buzz none abigira abajournaliste benshi turazinanye twarugira buzz tukahana amabato imbere y'abantu ku radio tugatukana ntabwo nari kugira ariko ntavyo nashatse ntavyo namwemereye kandi n'abajournaliste navyo nabemereye yego barasize umuvuto ko utabanga weraho urubulo kwa ntabwo wabaje ikibazo namaje maraka bati genda kwa cy'Imana wowe ikintu cyambere umaze kubona kuri Paul kuja mu muziki hanini ni keke waje as an innovation uvuga uti jewe ngiye gukora iki abandi bose batari barakoze bavuze genda game no munsi aratere benshi sauf les vrais rappeurs nga araba vrais rappeurs n'abandi vrais rappeurs ngavuze utashizemo tuve vem tugira aba vrais abuze aba vrais sikayo défaut vrais rappeurs et des moyens ni witeraje kigaho normalement déjà n'umuntu nkunda kuba honnête kandi no gutanga amazina y'abaraperi nemera cyangwa mfata nk'abafrere raperi sikibazo kinini sesanga wemera umuntu cyangwa umuryango umuhisha ntabwo ciriyemo ukabazo n'akabajije aba frere raperi wemera kumbure mushobora kuba muri kategori imwe cyangwa nawe uri mu fake rappers kubera kumbure untarashaka kandi bageze nabaye wemera kugira tumenye naho nca tuguharura niba ari aba frere raperi cyangwa abaraperi atari bon ni benshi no kugira ngo abantu nemera cyane yego Bansumba Natif Pim Afisa HB ndakunda na Farias akagira rap kandi umuraperi Farias
ndabo bose nta numwe yovuga ati nara got an inspiration narose inspiration bivuye kuri uyu muntu. Bon. Pim na native. Jeo oya. Pim utwarize kuri tabise nimwe. Nagira amarap, Pim n'umwe yafashije cyane sana. Aranyereka ibintu je narandika sinigeze njya muri studio me tukagira amabattle ku ishure na Pim akamambwira petit faut guhindura ikintu kiniki flow kagira ku me gusa nariduwe ku ishure tw'abanyeshuri benshi tugira ama freestyle meje na Pim vraiment twari tubizi kubaza ikibazo kimwe numva no kubaza nyene uvuze ko Pim yarakubwira hindura amaflow ariko warusanze wandika ni kiye kintu yoba yarakonspire kubera nibaza ko umuziki si flow gusa ndabeshye ngabona aho ndakuzi nk'uyu ndamuzi uyu araba lyrics cyane hari abantu bihenda ngo lyrics umuntu ngo irabashavuye no mimi ndaraba lyrics cyane kandi numviriza umuntu yanditse we nawo Pim wavuga ati hano Pim kintu cyatumye Pim ndamwemera mbo ikintu yanyongere cyane muri rap yanjye nandika nyine nk'umu gangster ibintu byo kwiyemera donc rap narifite inyisha normal rero akambwira petit yangu ushaka kuba umuvre rapper man il faut se baser ku ma lyrics il faut ko wandika neza il faut kwandika ibintu birima bien ugize n'amarimu kandika ibintu bisona man apana kuja ngaho ngo genda umuniga narisha abantu atamuntu n'umuri cyane mvaro tire the beat maze kuririmba tira amabit ya si bon Pim yatumye nugu ubwenge sana mtabambari n'ubundi ngo ndandika ikintu sha afite ibintu byinshi nari nanditse ushobora bisuzugura ubona ati sisi ndi mu gangster sindakora kugane mani ngo nake kwiga shit umuntu asanzwe nk'abandi donc ndiri ibintu bisanzwe me gusaba rap kuri jewe ni mo yo ku exprime biramaze gushikira ugatanga ubutumwa bitanga kubushikaho bategereza kubushika cyane ubyumvise gute bakabaza na rero marakingira cyane ngira uko yumvise mu kwisi ko bifese wayo yaronse ubutumwa bwiwe n'abasije kubera iyo utanze ubutumwa hari icyo uburindireye ubutumwa bwakirwa gute n'uwo wabuganishije ko na cyane cyane ko muri mundi wa rap je nemeza ko birekurira byose naho kumbura hari abishira mu nzigo bakabona ko menga n'intambara no munsi hari mu disinze ibara riba riguye ariko jewe ku bwanje I like biracangamsha umuntu kubera byo muntu niba umuntu akudisinze jewe iya deja hari abantu benshi mes amis hari banyita nipara hari abandi basandi mazina mu quartier banyita umwese ikintu nemeza umuntu ari uho warabaye na kibunene ego yasize zagarire bonga byose umuntu ariza afata umwanya wo kukwita izina cyo nemeza no ko ari umuntu gukurikirana either haro character imwe yawe yabonye ti character yiwe yotuma ndamwita izina runaka iyo ubonye umuntu akudisinze jewe ndabifata nka sinye ndo connaissance ko yemera ko ubaho kwanza ko nshobora kudisinga isi atari muri social uvuga ati kwisi hari ibintu biko birabe ibintu biriya none iyo umuntu mudisinze ukabona nta reaction wiyumva gute nka karama canke iyo utanze ubutumwa ukavuga ubutumwa kubera nizera ko umuntu wese yanditse indirimbo hari ubutumwa kuri society ugasanga ubutumwa ku muntu bakundana ugasanga ubutumwa ku bakirisu bigenda gute cyane uko agaciro gute reaction abantu bagize inyuma yo gutanga ubutumwa bw'abashije kuvuga n'ikintu gutanga ubutumwa ni gushike cyane ugashikame gushikire hose uraba disappointed urumva umengo ucugira ingufu nyinshi kugira ngo ugize nk'ikindi kintu gishike kure ntakurumva guciriyemo uvuze ko ba disappointed bacuka gukoresha ingufu nyinshi komenda byo bari giye gushane gato uba disappointed cyane biguzi ko haje kuvuga no musko bidakunze je nya question ndakubwira ndashobora kwegera mu journaliste cyangwa ndakubwira no musi no ndashobora kwegera mu journaliste ndakubwira bro ugasanga ni jama wo mu cité cyangwa ni umugenzi w'umujama wanje ntagishoka byose namushika mu ati bro cyane ko indirimbo vraiment ushobora kuyumviriza uri umujournaliste ushobora no guhanura umuntu akubwira ati wagize fresh wa beautiful indirimbo yawe ukuntu ugasanga arakubwira ati petit ingoma ni kari mani ngo we nzoyivuza mani yamaze gushimesha makuru akabwira ati indirimbo yawe ni jewe ibirashika gusa ndamaze kuri indirimbo umenyesha makuru anyemereye uko azoyivuza
nahindutse na telefone batari gatatu kuvuza ko indirimbo yawe n'umumenyesha makuru w'ikihe kibanza mu muziki wawe mu gihe atoba yatoye commentaire kubera ari ibintu bitatu nemera ko ari support hariho kumviriza indirimbo hariho guha abandi bumviriza indirimbo hariho gukura ubutumwa mu ndirimbo ukabushikana ku bandi uno munsi umuntu ashobora gushiramo indirimbo kugira kunezereza kubera mu Burundi bujyanye n'ikintu izi shobora kuba abona gukunda kandi mwijoro ndiko ndapfa mu mugambo gukerera sisi mu Burundi ivyo birahari akunda kubwira ati indirimbo yawe ni nziza ndavuga nti nimbi muga ndayivuza ndavuga nti indirimbo umuntu ntiri mu giti gice indirimbo ushobora kuvuza utenyenye gato ukora uko nzoyivuza ni kihe kintu cyubona cyo bagiye ushima cyane biramaze gushikaho ukabona indirimbo yawe indirimbo sindayikunze jewe mu bisanzwe sindakora indirimbo nyinshi donc ikintu cyose nkora yaba freestyle yaba indirimbo ikintu mfata umwanya nkavuga ati sinuriye ikintu cy'uburofu cyangwa ikintu kimwe kandi sinuririmba indirimbo mu nyuma nze kuyanga icyo ni ikintu nanga cyane barakuramaze kwandika uburofu n'ariko nje niyo nanditse uburofu ndabwandika mu buseri niyo ngwara bifite icyo kibazo kuri iyo naranditse cyane ndabite ari ibirofu mugana havuze ko atandika ibirofu gusa bivana ivyo yita uburofu wewe rero wumva muri top 10 rero muri top 5 wavuze bajya abantu numva wakatana chababeho barakiyavuze utavuze ya zirabaye dese akwemerera ikintu boss ashobora kubica nimerera nawe yana ibajije wewe kubera wewe uvuze ati uyemera jewe twunguru nani muhungu natwe twemera nerega ndi atare harabagose n'abadroite rega muhungu kubera reka ndagwa karobero jewe wowe nemera kuri flow siwe nemera kuri lyrics That's right. wowe nemera ko afite ugutwi ko gucagura beat si wafite flow nziza si lyrics nziza wowe yakubwiye ko Pô, yarambwiye ko anyemera gusa. Unavuga ati merci. Mugabo ntiyambwiye ati yanyemereye ahubwo nta kintu anyarakaje ko kumva ico. nibagira umucori yondwiya tubimenye sinomita nainsife kubera ikintu navuze waduhaye amazina yabane wemera ntamushizemo kandi ari umujama we oya yavugishije ukuri hariho oya agereka ikintu bavuga ko wemera bangahe mugabo wabo n'imicaranye bajya na urubije kushimwemera no ngaha mu Burundi none navuze ko bana bro bajya navuze ngaha mu Burundi bajya navuze baramespi ewe ntazwi rero grand frère vraiment kuya pa mu émission ajuri voilà vraiment yani ni presenter arimo arijya ajuri kandi mbe kwanza umwanya kidogo simbesha arabizi bana arabitwa tazi umuntu urinze umumenya ukemera ko ni igiki wowe warakoze kugira amenyekane cyangwa ni igiki cyo cyarabuze kugira amenyekane uyu cyane urazi intunzi Aho nzi ndarazwa. hazorazwa icyo nicyo nagira umwe wese afite umuntu kubera icyo utazi cyose uko gitwiyeho byose na CD haratamutse ibyo nagomba namubwira kumenyekana kwa bajya kuvuga yuko aha ndagaruka wowe nshaka kubaza ikibazo kimwe je ndazwi cyane kubera maraka ntunzi je ndakutse nagira mba hari ikintu nagira mbaze kumenyekana uwo ushaka kuvuga ajya mu mavyuzi cyangwa se visibility kubera abakarorero burya ikintu cyose reka ndakubaze wewe kandi ni ishuri wowe urakoresha Facebook cyangwa Instagram uragira ama likes ukunda iki kuri Facebook ajya umuntu umugire like wakunze iki je kugiye kulayikinga umuntu kuri FB kulayikinga nk'ifi ya post ikintu post ifoto ifoto uragikinga iki hagati ya post n'ifoto basi uragikinga iki Facebook so net Facebook nkunda kulayikinga jewe na freestyle izo ni video akarobero post en général niyo umuntu yapostinze amajambo niyo umuntu yapostinze ifoto ni ibintu bikwentereza cyane kuko uyu muntu amerita like bo je sindaba foto kwanza uko postinga sindaba ngo wambaye neza ngo ahantu hatari kugira ndakulayikinge ba caption
ushobora gupostinga ifoto hari amajambo hari ukuntu umuntu yandika amajambo caption hari n'ukuntu umuntu apostinga utujambo swati tw'ubuzima cyane cyane nkunda kurakinga ibintu bijyanye na life amajambo ya hip hop n'ibikoko n'ibikoko ibintu nk'ibyo arakenda mu Jenga ndamanura ikintu kimwe. Haraho gabeza shaho ngaho kuri Facebook. Nukuri vema turafise abajama bacu vrema. Ariko imbere ko uriking, bazi ko ari abakobwa agenda kuraba ama like uri mutipe wiwe. Kujya mvuga ngo amuriking iki mukama wanje navyo nzukuru. Ukisigura reka muhungu. Aje rero probleme. Ndashaka kulayikinga mu mutima ariko kuvyonda ngabe ndashaka kugaragirira inabi muhungu yego cyangwa sanga n'umujama muri mu mabifu mimi nikipiga like abayobora ko ndamuyemera ariko ngo shwan for ya hari to likinga just for support umujama abone ko ndamwiyumviriye ndi honest mu bintu byose bon Facebook ndayikoresha kubana cyane kandi yarashobora no guhera iminsi 3 nandigiye nga kugira nshireko like cyambere kwanza ndaba caption no icyambere kwanza mbanza kwanza kuraba ari umujama bibone umujama wawe like zawe sizagusa vraiment ndavugisha ukuri neze irazinje like n'umujama okay nkaraba caption yashizeko then shaka kuri umujama caption ari fake less kubera kudashira ko dislike yo chance dislike kuri Facebook kuri Facebook nayi hayi irashobora gushakura iyo ni comment ya emoji cyangwa se ugakomanda ukamubwira uti mugabo iyi caption ni fake oya ukunda gukora n'amajambo yo kwandika we nawe numvise ko mugenzi wawe kwemera yavuze ati yavuze ko yari kwemera usanga nawe urikoka cyane wewe ubaza ko kwemera iki cyane wewe kipi wowe warabaza kubwira umunsi kugira natwe twemeze kubera njye yavuze aho yemera wewe nawe baswemera ba jewe abwambye ko cyane kenshi namashireba Chibi babe kugabura mugabo umwe turafata sije twaye ni group rero ah rero you must be confident yeza kwiyemera ko tumwemera rero ndabona muri group genda mwemera sana bo yaranyemera cyane we ntumwemera ariko we numwemera ifo itronete ariko ntumwemera cyane nka nushikana basishikana nkuko wari ego ntarakimbira baze ngikubona shoboye mu muziki gusubonda gice no kubera muri group tube honnête muri group ya ari umuntu azana amasije vraiment ari umu expert mu kuzana amasije n'undi nakuna kunyemerera ko kenshi ndafata amarifu cyane kodasi kumusumba yo kenshi ndafata amarifu kandi suvuga ngo uri umurefre urakibuka urakibuka yare freestyle warashobora kukwifuka rero kubera wewe umuntu w'amakolasi n'umurefe ntabwo ari n'umurefe simurafe mugabo kenshi zishoboye cyane we yakunda kugira ati mane wowe raba isongo ikorera aho tije ntabyo bishoboye wewe urabishoboye donc kubera wowe amaze ushobora kwibaza ko bari barakoresha kugira group izoduge mu namwe sebenga muri kumwe abantu bacabona ko ari we agize group umuntu bamuhave mwimwe oya ntibaza byose birashobora kubaho kwa ntwe zuragira refu oya bantu bigira refu genda gira refu kubera umuntu yumviriza chorus biroroshe gufana umuziki atanazi n'abawuririmbye mugo umuntu yinjira muri lyrics ukaba wumvise umuntu yanditse ikintu yagikurugutuye yagesigatuye ukaguma wumviriza ayo makorasi bon muri yo ka wowe ujeje kurimba chorus gusa utara mugo genda rakora umvuga ko radubereso ashobora kwandika n'umurefe kandi n'umuhafi uzo muri ba baraperi bane fake ari musi y'abaki umva wambajije ngira mvuge bane yavuze ko liste ari ndende mugabo jewe cyo nemeza nuko kenshi iyo ni liste yiwe right nawe urashobora kumubane jewe abuzompa jewe ikonde byaho wowe umpaye bane jewe cyo numva ko gatanu kumuri wewe kumwiye jewe umbwira bari akumura je ndashobora kubakubwira muri classement turi muri classement ntujana
wewe mu jambo ya muri kasi na Krasa baraperi none bajya wemera kuko bavuze ati Cristiano ni wabigira yavuze ati na mu Cristiano yivuga ngo I'm the best dans le wowe uri mu rapper ko yavuze ati abarapere bavre ko ugiye ko n'aba fake yeah kubwa urumva nicaranye n'aba fake gusa kubera nta numwe wavuze mu rapper yavuze ko lista ari ndende n'umuteranye navuze ko ari benshi yavuze yacabata gusa nakubwiye bane source d'inspiration mvuga ati bajya abantu kwera ana je niteze nk'indirimbo baje nawo bangaye je ni benshi mugabo hariho abo nanje nemera ya wowe emerera iki ni nkuko na Marakaye nawe arafsaba yemera sivyo bon je icambere kwanza ndaba ni lyrics y'umurapero wari wese parce que ugerageje kuraba bon ni nico gituma na rap yo mu Burundi itazofite imbere kubera baraba bon izofite imbere kwicenga nivyo mvuga turabarapere bane vraiment twitavye ubutumire bwa tubiganira turiko turagenda bwebuke sivyo bon izotera imbere ntabwo navuze yuko itazopfa wavuze nizotera imbere muga ntabwo navuze nizopfa iteye imbere nizotera imbere bisigura ko bizoba muga bitevye sawa nige kintu ndakora kugira bibe ningo jewe bon ndiko ndagerageza guhindura mindset y'abandi barapere maze kubigira kuri ndira w'amakuru nk'uyu jewe rafa pasi naramwandikiye message ndabitse byaje kumugora kubivuga namwandikiye message yaje kumfelicita kuri new song arayishirako cyangwa ati man ndamaze kubwira yuko uri mu bantu ndavye urukundo bakunda umuziki n'umwanya bawoha uri mu bantu banyankoraje kutawuheba cyambere ngici acambwira ngo ntavyo narinzi cyangwa ati ntushobora kumenya aho influence yawe ishobora kugera cyo tuba mutubwiye ngo ubutumwa bwawe ngo ubonye ngo butashitse ari umuririmbyi ni nko gufata ibuye ukaritera mu mwijima ntumenye uwo rifata urumva no gutera umwembe mu ijoro mva ntumenya byafashe umwembe cyangwa ntibyawufashe byaragufashe ariko hari n'abandi benshi byafashe ntazi uce tubaje none mu mesura influence yanyu par rapport à quoi amaviews muronka hari igihe umuhura n'umuntu mwibarabara utanazi atana Facebook akoresha niyo link atana mamega ya link afise mais akubwira tuko indirimbo indirimbo yawe yamuhinduye ivyumviro kandi atana views yigeze agwa kuri YouTube uyu munsi genda hari ngaha umumenyesha makuru muri DFTV ikiganiro cyane cha Rap and Stories Room biboneka ko kumbure no banatangije ikiganiro kugira duteze imbere umuziki wa rap ndumwe mu bamenyesha makuru ushobora kwemeza ko ikibazo cy'udatera imbere ku muziki kitari mu bamenyesha makuru ariko kiri mu baririmbyi uyu yavuze ngo agiye guhindura mindset yabo ico kibazo imbere y'uko uhindura abandi kumbure nuko baba babona ingorane bafise abaririmbyi mwa mumaze kuganira barabona ko kumbure bashobora kuba bafite ingorane cy'u muziki udatera imbere ubwabo je donne exemple ushobora gusaba interview umuntu ukamubwira uti ndakeneye ibyo tuyaga mu mico y'ikirundi twarareze ko kizira kwanga kumva icyo utarabwirwa umuntu ufu muvyumva umwumvirize hama niba ubisuzugura uvuga uti jewe byo twayazana uyu muntu sibyo bihora bibashikira namwe mukaba muri mu rwego rw'abantu kumbure umuntu namubwira ni tuvugane ukambira nta mwanya mfite mane kumbure iyo initiative yagize yo kurondera nawe ntongere kuyirondera no hanyuma kubera watamwanya wari ufise nawe basi biyumvira uti uno munsi arashobora kuba afite umwanya reka ndamubaze yakande mvuye afasha gihe uno munsi dushobora kwikorera kugira dutere imbere twese ikibazo mu abaririmbyi je ndemeza ko ari bo bafite influence mu kudatera imbere ku muziki kuko benshi bikanga ivyo batarashikako ugashaka kugara kugira ku muntu ashobora gufite icyo gufasha haba mu kazi kawe cyangwa muri kariyeri yawe y'umuziki bihora bishika iyo umuntu wagira gufasha ukamubwira ko ashaka gufasha iki wowe nk'ikintu ubona bose bamumenyesha amakuru gufasha bon abamenye bon kuri cyo kwanza ni kote zose zibiri nizo zituma umuziki udatera imbere bon kote y'abaririmbyi navuga yuko tuvuge communication entre journaliste ndetse na yamve kote y'abaririmbyi hari abaririmbyi kenshi abarundi hariho kuno twikanga koza kagoma kamwe urakumvise hose timbaye mustari bon bigaca bishika yuko bagutumira kubera ko karirimba rero ugaca wibagirwa yuko enada hazo kwigera ko hashika ugasohora yindi urondere wa wundi ugaca witega yuko wa wundi wamumenyesha amakuru azosubira kandi kukurondera ugacugara naho yo bikora ugacugara ibigerera maze gushira maze ugatumwa oya
nimba hari umusavye nimero z'umusomyi yashize kuri statut Oya amazina saba ndakoresha. DFTV. Tunda Juhudi.